Dobro jutro, dragi moji. Znači, desila mi se opet situacija s djecom i htjela bi vam da skužite da to uopće nije toliko komplicirano, nego da se mi upuštamo u diskusije, u rasprave sa djecom i da je to zato tako to uglavnom eskalira. Znači, sin jučer bio je ljut, svađao se sa svojom sestrom i ja kako bi prije nekako reagirala, bila bi ljuta i to bi bilo još gore. I ja jučer velim, ok, sad ti si rekao što imaš reći, ona je rekla što imaš reći i sada je rekao mir u autu. I oni su pokušali mene isprovocirati, on kaže joj daj ti, ajde ovo, ja vam rekao i ja šutim. Znači ne odgovaram, ne reagiram, jednostavno ja sam sad odlučila za sebe da neću diskutirati i vjerujte mi to je super jer nikad se ne diskutira sa nekim koji je pun emocija, koji je u negativnim emocijama. Znači s time samo sebi možete naškoditi, pomoći si nećete. I nakon jedno 10 minuta kad smo mi došli kući, oni su se otišli tuširati, oni su se riješili i onda sam ja prvo uzela jedno dijete i drugo, znači stavila sam ih svakoga na jedno krilo i ja kažem ok, znači to što je bilo, rekao, to nije u redu, rekao, ali znate šta, djeco moja draga, rekao, ja vam ne moram govoriti što je točno, što nije točno, rekao, vrijeđanje ne toleriram, rekao, vi znate. A kao drugo, rekao, ja znam da ste, rekao, vi pametna djeca i da ćete u buduće rješavati konflikte na puno ljepši način. I dragi moji, to je opet dokaz, znači oni su otišli na spavanje kao da ništa nije bilo. I ovo vam opet dajem dokaz da rješenje nije deranje, da rješenje nije da kažnjavate non stop. Normalno, treba se granice dati u životu, ali to ću vam dati na drugom primjeru, budete vidjeli kako sam još jednu situaciju riješila, znači bez problema i ostajem na visokoj vibraciji jer ne ulazim u rasprave i diskusije. Uživajte mi u danu, ja sad idem kod frizera, idem uživat, idem si napraviti malo lijepu frizuricu pa se vidimo.